Республика атын улустаргар кыстыкка белемнени эме салганар, хочолнайдар ититер системе өрүмөннөрө булаңы логорон бараллар. Абый нехелегер быйыл чаханы желере кин ситимге холбатларынан отуччыгылга этин онно келле. Техиле быйдагы корреспондент Екатерина Соломова кепсир. Тесерин сайдар кескелин анал программатын бир сүрін тосқолунан чаханы желере кин ититер системге келлери болар. Манан Себастьян улус барын электригер быйыл бу хайыскага үле күскө барда. Абый нехелегер билинги туругунан сүрбе агыс чаханай гылжета колбоммут. Өссө үс дия колбонары булаңы турар. 1 километр 700 метр этитер системе Олимп качыктымыт терилтөлөһеттере кылгас биремеге качестволактыктарды буттар. Урут ағуаннақ турбаннан тардылан турбут трасалары саңардан сүйіс 5-9 турбаннан солбуй буттар. Онын итити качество өттүгер эрел улақхан. Быйыл бихеқа отоплениеттен ити колбанна. Она бихе юрий бит далаққан. Бихе сылга үст түет маха оттунары тебет. Серганы. Он туга бадоскота хүддәк килдеттер битегер. Кайтырар битегер, беттерер битегер. Олық жағақ коммунальный качество үлехеттері билигин террасалары бүрüyen, кыстыкка белемнени үлелерин сүрүннүллер, кинилер билетиллеринен саппас час материал түйбете үлени атактыйры бит. Материал калиты офтегер хайыр, үлі таддылаңалы. Сайын үлі бие хайын соғбы соқ болды. Кыстығынан калияқтағынар, хитағыл баққалар. Білі, хомолетін әйті үттараты болмай кеті. Ити курдук келер кыстыгы этеңе турурга сүрүн сорук ситерилен үле үмөрүен эрер. Екатерина Соломова, Саха телевидениета, Абый.